Pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što vidite iza mene, kad god se nalazi ova vješalica, znate što je na dnevnom redu, a to je fashion haul. Večeras ćete gledati prvi dio, to je H&M. Šopingirala sam svašta nešto za Božić, za blagdane, za Novu godinu i mislim da zapravo H&M je više baš za te kategorije. Imat ćemo još jedan ASOS haul koji će doći kasnije nešto ili ovaj ili idući tjedan, ovisi kako stignem, gdje ćete moći vidjeti neke generalne stvari koje sam si kupila za zimu. Ali danas je sve u znaku blagdana, šljokica, glitera, party outfita, tako da idemo se baciti na posao. Iza mene je cijela ova vješalica prepuna stvari. Naravno, ovdje je zapravo mix ASOS i H&M, tako da nećete danas vidjeti sve na meni, vidjet ćete u drugom videu, ovo je jedan od dva dijela, tako da bez da previše brbljam, idemo krenuti. Već 2 sezone tražim savršenu satensku košulju, dakle baš taj materijal koji je lijep, konkretan, lagano se presijava i da nije pretanka. I ove godine nađem mislim da ovo je nekako kao party kolekcija od H&M-a. Ja sam si uzela u crnoj boji, iako ako se ne varam ima ih i u drugim bojama. I ako budem mogla naći na web stranicu, ja ću vam linkat od ispod da sve vidite. Oduševljena sam s ovom košuljom. Uzela sam si veličinu M, stoji kosa limena, savršena veličina i prekrasno zapravo ide na ovu sezonu. Od traperica, glitter suknjica, kao komad koji se može slojevito odijevati. Ovo je nešto što je dovoljno pristojno da odnosite na posao svaki dan, ali da lagano na kraju dana možete se prebaciti u mood za izaći van. Jako pristojno, a opet s druge strane nešto što je odlično za kombiniranje sa različitim stvarima. Presretna sam što sam ju uzela, odličan je onako teški satinski lijepi materijal, mislim ne teški u lošem smislu, već onako fin je konkretan u rukama, koštala je 150 kuna i ogromna preporuka. Istu stvar, zapravo vrlo sličnu stvar sam vidjela u Zari, ista cijena, međutim ta košulja je bila nebo i zemlja po kvaliteti od ove, pa ako lovite satiniranu košulju, molim vas pogledajte H&M prije Zare zato što je ova prekrasna. Malo bolji, malo deblji materijal, odličan sad za zimu i prekrasna kvaliteta, tako da velika preporuka. Košulju sam već nosila u nekoliko navrata, međutim u jednom od njih je zapravo bila uparena i sa ovom glitterasnom suknjom. Ovo je doslovno party suknja, party outfit. Ovo kad stavite na sebe jednostavno znate da je Božić je tu, Nova godina je tu, prekrasno je. Ovo sam vidjela zapravo online na jednoj influencerici koju pratim. Tražila jako dugo na H&M-ovoj stranici i nisam mogla naći, ali zapravo nisam mogla prepoznat jer je suknja bila zapravo slikana je na plus size modelu i s tim da je bila jako prekrivena, mislim u tom trenutku sa nekakvom ili vestom ili nečim, tako da se vidio mali rub suknjice i nisam ju mogla skužiti da je to zapravo ta. Kad sam skužila o čemu se radi, onda sam rekla si definitivno uzimam. Zapravo kupila sam ovu u dućanu, nisam naručivala online, ali malo me onako, na početku su me uznemiravale koliko su velike ove kao ploškice koje se presijavaju, ali s druge strane jednostavno vide se kad ste super blizu, a kad ste daleko, evo koliko lijepo se to presijava i koliko je fora. Meni je ovo nešto što sigurno nositi za nekakav novogodišnji party, čak možda i nekakve božićne prigode i druženja, tako da definitivno odlična stvar. Bila je na skupljoj strani, neću vam lagati, koštala je 230 kuna otprilike. Neku ovakvu stvar je bila definitivno skuplja, no razmišljala sam na jedan način, a to je da je crno, tamno plava, presijava se vrlo suptilno, veoma je poseban komad i nešto što je ipak i dalje klasičnog kroja. Tako da je nešto što ću moći obući na godinu ukoliko budem htjela i nešto je u što sad kad dam novce moću dobiti malo više nošenja za ovu stvarčicu. Nije nešto što je onako obući ću jednom i zaboraviti. Tako da definitivno jest malo veća investicija za nekakvu ovakvu stvar, ali mislim da će se isplatiti s obzirom da je toliko obična, nije ipak krič roza ili krič zelena, imaju ih svakakve. Ove godine u H&M-u molim vas potražite si party outfite i takve stvari jer su krcati i prekrasne modele, imaju krojeve, svašta nešto i također različite boje, a mene je ova crna kupila. Mislim da imaju vrlo sličnu haljinu ili nešto tog tipa i stvarno je super.
A ovo sam si kupila davno, ali mislim da je savršen sad božićno-zimski outfit jer je kremasto bijela nijansa, ja ovakve stvari volim nositi za vrijeme blagdana. Radi se o pletenoj suknji koju sam uzela prvu. Veoma je onako cozy, fin materijal, nosila sam ju već u različitim prigodama. Super je za casual oblačenje, ali ako ju obučete uz neku rolku crnu i blazer imate čak i super outfit za na posao jer nije toliko kratka. Sam uzela broj veću pa mi je malo duža i super je zapravo, ultra je udobna i jako topla. Međutim, ja sam kupila i pripadajući top, odnosno pripadajuću vesticu jer nekako bilo mi je prefora kako se mogu razdvojiti, a kad se nose skupa izgledaju kao da je jedan onako u kompletu pleteni džemper, zapravo pletena džemper haljina. Jako dobri materijali, super toplo. Ono što volim kod ovog gornjeg dijela je što je, iako je cropped, ja sam dosta niska pa na meni cropped stvari baš nisu toliko cropped ili odnosno da mi se previše tijela vidi. Međutim, ovo definitivno vidim da je malo, više rezano i super je, super stoji u kombinaciji sa košuljama. Pa ako imam neke oversize, duže košulje, onda ovo nabacim preko toga i savršen je komad za slojevito oblačenje. Tako da ovo, osim što se može nositi jedno s drugim, savršeno izgledaju odvojeno u nekakvim različitim kombinacijama, baš zbog specifičnih krojeva. I u početku mi je bilo onak dosta skupo za nešto takvo, ali iskreno za koliko sam dala novaca za to već sam imala nekoliko različitih prigoda i nošenja, što skupa što odvojeno, tako da mislim da je ovo definitivno bio dobro uložen novac. Suknja je možda jeftinija, recimo oko 150 kuna sam ju platila, ne znam da li sam imala popust, a džemper je nešto skuplji, oko 200-tinjak. Tako da skupa kad ih zbrojite nisu baš jeftini, ali opet s druge strane kažem koliko ih mogu kombinirati, koliko ih mogu nositi, ovo je definitivno dobar ulov bio. Ovu haljinu lovim već, ja mislim baš od 10. mjeseca i kupila sam ju prošli mjesec, taman pred Black Friday ili tako nešto. Radi se o jako glomaznoj, chunky knit, debeloj pletenoj haljini. I ovo je baš haljina za vani kad je -10 jer je toliko topla, debela, ali prekrasna na tijelu. Htjela sam zapravo uzeti svjetlo, smeđe, maslinastu boju, znači nekakva tako hibrid boja između te dvije. I bila je jako lijepa, ali odmah skoro instantno rasprodana i odlučim se, ajde probat ću crnu, ako mi ne paše vratit ću je. I ovo toliko je nekako specifičan komad, ja jako volim pletene haljine, ovo je tako je udobno, ugodno u njoj, a opet toliko je topla i velika. Ako volite nositi kapute, a hladno vam je sad kad je jako hladno vani u kaputima, jel da, generalno nisu kao tople pufer jakne. Ovo je nešto što će vas držati jako topli. Na meni je full duga jer ja sam ipak dosta zapravo petit, tako da je na meni full duga, ali čak i ako ste 1,80 m na vama će izgledati malo više kao midi haljina i bit će prekrasna. Ogromna preporuka. Sljedeću haljinu sam ulovila kad sam ulovila i ovu suknjicu ovdje koju sam vam pokazivala. Nekako prvo sam išla baš ono s namjerom, kupit ću si suknju i to mi je za sve party outfite i onda naletim na ovo. Ovo je zapravo crna, veoma tanka, ali lagano onako šljokičava haljina. Bodikon je, uska je i uzela sam si veličinu M i taman je, apsolutno i po dužini, i po širini, i po svemu. Razlog zašto sam si uzela ovu haljinu zapravo je jer želim nešto što mogu slojevito oblačiti ispod sakojića. Na prvo je bilo kao možda će mi biti za uredski party, jest dosta je kratka, ali sa debelim gustim čarapama, dosta ju ja mogu i povući jer sam niska, tako da izgleda sasvim solidno i nosila sam ju jednom već na posao, tako da je u tome slučaju odlična. Ali nekako ovakvu haljinu, a da je super basic i da nema ništa po sebi, nisam imala u ormaru. I ovo je nešto što mislim da svi trebaju, ovako nešto super plain i jednostavno, zato što imam osjećaj, bar ja osobno, da najviše ovakve komade kombiniram i koristim kad god dođe do posebnih prigoda, jer u njima najbolje izgledam i najbolje se osjećam. Smiješna stvar je da ova haljina nije koštala preko 100 kuna, mislim da je bilo 110 možda maksimalno. Ja sam još imala popust onaj bon jer sam vraćala i reciklirala robu pa sam platila čak i nešto manje. I za tak nekakve sitne pare sam uzela neku super klasičnu suknju koju mislim da ću iznosat. Ovo je definitivno jedan od mojih božićnih outfita. Ono što je super da je ovo jako tanko, pa ako ste u zatvorenom prostoru, recimo doma gdje je jako lijepo grijano i dosta je visoka temperatura u prostoru, ne morate paničariti, u ovome sigurno neće biti jako vruće.
tako da odlična stvar. Evo, najbolje potrošenih 100 kuna u jako dugo vremena. Velika preporuka, vidjela sam da ih još uvijek imaju, tako da trk. Jednu stvar, od zada vam ima lijepa otvorena leđa, ali ta leđa nisu toliko niska, tako da taman vam grudnjak kako malo ga niže gurnete, stoji od ispod i ništa vam se onako ružno ne vidi od donje grublje, tako da... Idemo na iduću bijelu pletenu haljinu džemper koju imam već jako dugo i nikako ovo nisam stigla nositi, zapravo ovo ću čuvat definitivno za nekakav božićni outfit ili nešto, možda sam božićni dan. Kupila sam si ovo za rođendan i nisam nosila jer je bilo pretoplo. I složila sam je među svojim vestama, imam jako puno svjetlih krem vesti i zaboravila sam na nju. Ova mi je H&M-ova haljina koja je prekrasna jer je lagano strukirana. Dolje je Elda bodycon, mini je, ali je pletena, debela, ima jako lijepu rolku i lagane pufić rukave, ali nije tako debela poput ove crne. Ja ovo želim nositi uz cropped blazer koji ću vam pokazati u idućem videu s Asosa, koji mislim da će izgledati odlično s tim. I ovo je nešto što je onako dosta svijetli, lijepi outfit, ali kad ga lijepo onako slevito obučete, savršen za zimu, prekrasna kremasta boja. Ovo je bilo definitivno skuplje, također uzela sam veličinu M i bila je, ja mislim, 300 kuna. Iako mi to sad zvuči preskupo i mislim da nije bilo preko 200-250, ali evo recimo da je bila 300 kuna i kupila sam još u 10. mjesecu za vrijeme svog ročkasa. Mislim da još uvijek ima, znam da ima drugih boja i da sam viđala na curama i da sam viđala u H&M-u i njihove aplikaciji, tako da ću sigurno linkati, ali prekrasan materijal, ali evo ga, još uvijek čeka premijeru i nekakvu bolju priliku da nešto obučem, još se nisam uvukla u ovu stvar. Ovo mi je također slučajno zapelo za oko, radi se o malom džemperčiću. Sad je on meni okrenut naopačke, ali mislim vidjet ćete ga bez ikakvih problema. Jer ima jako fora ovaj neckline i lagano je pleteno ovdje ovako kao preko grudi da izgleda skoro kao korzet, ali nije korzet. Ultra je topal, iako je dosta otvoren na ovom gornjem dijelu i lagano je cropped. Ne znam koju sam veličinu uzela, S. Dakle, ja vam inače ne nosim baš često S veličine, međutim ovo je svakako bilo S jer probala sam M i bilo je preogromno na meni. Velika preporuka da s ovim idete na broj manje. Cropped je, tako da je super za suknjice, za visoke hlače, za takve nekakve kombinacije. Malo jest otvoreni ovdje gore, pa morat ćete preko zima možda nekakav šal staviti ako ste vani, ali ako ste unutra u zatvorenom prostoru bit će prekrasno. Predivna kremasta, jednostavna boja i nijansa, tako da ja definitivno oduševljena i nešto što ću zasigurno puno puta ove zime nositi van jelda blagdanske sezone i blagdana, ali ovo je nešto što se može kombinirati i sa primjerima stvari koje sam već pokazala. Evo nas na zadnjoj haljinici. Ovo sam vidjela na lutki i toliko mi se svidjela na njoj i to se meni jako rijetko dogodi da ja baš onako vidim nešto u dućanu što je izloženo na lutki i da baš onako želim to. I ok, ovaj put jest, uzela sam veličinu, procijenila sam da mi je M i stavim to na sebi i to je bilo toliko ogromno, ljudi moji, da sam ja bila izgubljena u tome. I onda sam se vratila, nisam mogla na početku naći veličinu S, ali sam ju na kraju uspjela iskopati i uzela sam si ovu gliterastu čupavu haljinicu koja je onako loose fit, ima ovako ove široke opuštene rukave i lagano otvorena vrata, leđa. Ovo je nešto što ja mislim da neću ovaj tjedan izlaziti iz toga. Božićno je, jednostavno je, fora je, nešto što ću moći nositi po doma, ali i po vani. Osobno ok mi je kad obučem i samo kao loose fit, ali najviše volim kad stavim remen, jer ipak mi da malo više oblika. Ja sam dosta niska i jača sam, pa onda kad imam toliko oversize stvari, jer ovo je super veliko, dakle curevo je super veliko i koliko nosi imalo manji broj od mene, ja bih rekla da ide na extra small, jer je ovo jako veliko, ali s druge strane prekrasno, tako da jako fora haljinica i super boja. Ove godine sam luda za tim Rich Pink nijansama, ne onoj klasičnoj crvenoj nijansi koju svi očekujemo nositi za Božić. Ovo je nešto što je po meni apsolutno onak malo osvježenje, ali opet dovoljno je blagdansko i festiv. Tako da baš ove godine ta neonska, to jest ta fuksija boja mi je nešto što mi je baš cijelo, inače jako volim tu boju, ali složit ćete se da zadnjih godina u nekakvom zimsko-jesenskom asortimanu, pogotovo u dućanima, baš nije bilo puno ovakvih nijansi. Pa stigli smo do kraja prvog hola. Nadam se da vam se svidjelo. Pišite mi od ispod što vam je najbolje od ovih komada koje sam vam danas pokazala. Nadam se da ste mi dobro, da se pripremate za Božić. Mi se svakako vidimo za koji dan u drugom nastavku ovog videa, gdje ćete me vidjeti gdje se davim.
Šalim se. Vi ćete me vidjeti di vam pokazujem i isprobavam ASOS stvari koje sam ulovila zadnjih mjeseci. Vidimo se za koji dan i pusa.